twongere tubasuhuze rero abantu mwese kudukurikira ku Birindiro TV, nkabanje kugira ngo twongere tuganire muri rusange. Hano rero tugiye kuvuga ku bijyanye na FDLR, muzi ko ari abarwanyi barwanira uburenganzira bwabo, ari abarwanyi bashyizweho ngo ibyaha ngo byibasiye inyoko muntu, ngo ari abarwanyi ngo bashyizweho ibintu byose bibi byose, bavuga ngo FDLR, ubundi bavangura intera hamwe, ubundi bakavuga ni ibintu byinshi. Mwabonye rero urwandiko bashyize hanze ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rw'igihugu barimo n'akarere barimo, basaba gusubizwa mu buzima busanzwe. Turavuga kuri teritwari ya Walikale, tuvuge no kuri teritwari ya Masisi uko intambara imeze. Voilà. Ahangaha rero bavuze bati abarwanya u Rwanda ba FDLR batanze inyandiko, batanze urwandiko rw'uko bagomba gusubizwa mu buzima busanzwe. Ngo basabye yuko byokorwa na leta ya Kongo na Amerika na leta, ngo nta leta y'u Rwanda ibyivanzemo. Bakavuga ko rero ngo cyangwa se n'umuhari warwo wa M23. Ibi byanditse hano ni ikirundi, ntabwo ikirundi nzi kugisoma neza. Uruvuga ko banze ko u Rwanda ashobora kubyivangamo cyangwa se M23 ikaba yabyivangamo. Ubwo urumva ko nyine ibya bintu byo kubashimuta cyangwa se kuba babagirira nabi babafashe. Bagasaba ko rero ngo n'umukuru wabo yaratashye. Ubwo bari kuvuga hari banditseho ngo Byiringiro Victor, ariko nta makuru ahari ko tuzi watashye no bita Rwarakabije. Byiringiro Victor rero ntabwo twaba tuzi ko yageze mu Rwanda cyangwa se ataragera, ariko uwo tuzi watashye no bita Rwarakabije. Hano rero bakavuga ko ngo yarajejwe ibibazo bya politike, babandanya basaba kubafata nk'abandi bakabasubiza mu buzima busanzwe. Iki kibazo rero ndumva sinzi niba uru rupapuro uko twarubonye ariko rwasohotse ruhaza abantu barimo bararukoresha, barimo baragira icyo baruvugaho. Urupapuro rwanditse mu kwa gatanu k'uyu mwaka basaba ibyo biganiro. Twabonye rero ni kopi n'umuntu wafashe arafotora ararwohereza, yohereza kopi. Hari rero bishatse kuvuga ko muri makeya ni ibintu biri gukurikiza wa mwanzuro wa 27 Septembre, nibyo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuganira nabo batavuga rumwe nk'abopoza. Sinzi rero niba mu Rwanda naho ariko biteganijwe kuba nka opposition ikorera mu mahanga. Nzi ko mwayibonye Washington naye hose, cyangwa se ni umugwi wa FDL nawo gashyirwa mu bijyanye n'ibiganiro. Ku ruhande rwa Gisekedi ho mwumvise ko Wazalendo yamubwiye ko idakeneyemo abanyarwanda kandi aribo bafite intwaro. Ubwo urumva rero Gisekedi baramutse bamugoye, giye ko mbibona ahangaha nuvuga ngo ni umutego uri hagati y'abumvikana. Gisekedi aramutse yanze kumvikana nayo M23 ngo bakore mixage na brassage, FDL nayo ishobora kutabona umwanya wo kuganira na leta yayo mu gihugu cy'u Rwanda. Ko ndumva ari umutego, ni imitego ibiri ihanganye. Uvuga ngo Gisekedi ni ukwemera agakora mixage na brassage n'abari abanyarwanda, noneho FDLR nayo ikagira uburyo iganiramwo na leta yabo ndetse n'abo bantu bari hanze batavuga rumwe n'u Rwanda. Kuko urabona u Rwanda narwo rufite opposition hanze ititwaje intwaro, Kongo nayo ikagira opposition hanze ititwaje intwaro, no mu gihugu ititwaje intwaro kimwe n'u Rwanda. Ubwo niko bimeze. Noneho bakagira n'abandi bantu bitwaje intwaro bari hanze y'igihugu ku ruhande rw'u Rwanda batabamo imbere, ku ruhande rwa Kongo bakaba bitwaje intwaro, noneho baba no mu gihugu imbere. Ubwo urumva ni kimwe kuri kimwe uko ndimo mbibona. Akaba ariho hantu rero bizagorera mu gihe Gisekedi we yaba agiye kuganira na M23, Wazalendo izahita itangiza intambara. Ubwo Wazalendo urumva ko itangije intambara
FDL naho nta biganiro ishobora kubona kuri leta ya Kigali kubera ko Wazalendo yabikamejeje. Aho rero ndumva ariho hantu na bampagarikiye kino kiganiro, tugakomeza tukajya ku bindi, tukajya kuri teritwari ya Masisi. Ahangaha rero barimo baratubwira ko aho bita baraho gatoya, barimo baravuga ko Wazalendo uyu munsi saa 5 z'ijoro 23h24 minutes Abazalendo batangije intambara muri teritwari ya Masisi, aho bita muri centre ya Masisi, bikavuga ko batatse aho bita Kani na Rona. Bikavuga ko rero kugeza ubu ngubu situation hari itameze neza, abaturage bamwe bahunga berekeza aho bita Ngungu. Intambara rero ziracyakomeje, nubwo Abazalendo nyine ubona ko leta yabo igenda ibafata biguru ntege, ariko mubona ko bagerageza byibura bakarwana. Urwo n'urugamba ruri Masisi. Hano turajya aho bita Warikare, birimo bivugwa ko ingabo berekanye ko ngo zirimo ziva Masisi zagiye Rubero bazicana muri ruzongera ziragaruka. Ubu nizo barimo bavuga ko ziri kuranforusa aho bita muri teritwari ya Warikare, aho bita Ihura, Malemu, bakaba bateganya kuzatera aho bita Kisimba. Aho birimo biraba nyuma ya tariki za zindi 15 baduhaye bavuga ko ngo RDF igomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngiyo intambara iri kubera muri Kongo. Aha rero ushatse kuvuga ko ejo bundi mwabonye Bill Gates ava mu Rwanda, nongere mbisanishe. Hariya nta bindi byari bimuzanye, icyari kimuzanye kwari gukomeza uyu mugambi kuko nibo bene M23, nibo bene FPR. Ubu rero twebwe ntabwo dushobora kubyinjiramo cyane, ntituzi niba muri Amerika Donald Trump ashobora kugira ijambo ku bademokarate, kuko tubona ko wenda bashobora kuba bafitanye konfuri, babona ko abarepublicaine bashaka kwivanga mu nyungu zabo n'umukozi wabo Kagame, none bakavuga bati nihagira abantu bahaguruka bajye kumusapotinga, batanga amafaranga rwa rugamba rukomeze, dore ko kira gihugu twagicamo kabiri. Niko twebwe tubibona ku ruhande rumwe. Hano rero bakatubwira ko urugamba rukomeje. Turajya nanone kuri teritwari ya Masisi. Berwa ko aho bita Nyabyondo naho hamaze kuba hafatirwa M23, cyangwa hamaze kuba hafatirwa abantu bakoze infiltration mu rwego rwo gushaka kudestabiliza hari ahantu ngo abaturage batangire birukanke bate insisiro zabo. Ngo ni intambara igikomeje. Bikavuga ko naho bita muri Rubero naho ngira ngo muhabonye imirambo, bamaze gutora imirambo igeze muri 50. Ubu ngubu ababivuga nka societe civile hariya bivugwa ko noneho itakiri icyo bita ADF nalu. Ubwo ndasimbutse gato ngiye muri Grano, barimo bavuga ko ari M23 yaje mu myenda ya UPDF. Nuvuga ngo bazanwa n'imodoka zizanye abasirikare b'Ubugande, bagera ahantu batagaragara bakururuka bagakuramo imyenda, bakambara imyenda y'ikinyeshyamba, bakinjira mu ishyamba n'imipanga n'amacumu n'imihoro, bakagenda bagatemagura amaturage bavuga ko ADF irimo yica abantu, kandi ari UPDF na RDF barimo barasa abantu, barimo banica abantu. Biriya rero biri mu rwego kugira ngo bagende bemuka biriya bice, kubera ko hari abantu bateganya kuzaza kuhatuza muri wa mugambi wo gukuraho abantu, bakaza bagashyiraho abantu babo. Ubu ni bwo buryo dushobora gutabariza abakongomani. Ejo mfite amakuru ku gihugu cy'u Rwanda, aho tuzavuga ku musaza mwabonye uri gutembera ku marezo sosiyo, tugira icyo tubwira Kagame, cyangwa tugira icyo tubwira leta y'u Rwanda ibintu ikomeje gukora. Tuzavuga no kubijyanye n'uburyo bashaka kutugira incike, uburyo bashaka kutugira ibicibwa mu gihugu, baca umuco bakamena intango
cyangwa se bakamena inzoga za gakondo bagashaka kutuzanira uburozi buvuye mu bihugu byo hanze, cyane cyane ko mwabonye ngo abigize ko baguze ubutaka bw'u Rwanda ejo bundi bageze hariya bakaba ngo baraje gufinansa ibijyanye n'ingamba z'inganda ngo kugira ngo bakomeze barimbura abanyarwanda bakoresheje za rukoro, bakoresheje shimi, cyane cyane ko mwabonye ko ngo nta muntu uzongera gukora ikirori atagiye kugikoreshereza muri resitora. Mu byazanye Bill Gates na ibyo bintu birimo byo gutangiza inganda zikora inzoga zo gushyira muri ayo maresitora yabo, kubera ko babonye ko hirya no hino kubera intambara nta bakerarugendo bakiza benshi mu Rwanda ngo babe banywa ibinyobwa bihari cyangwa se ibiri mu nganda ziri kuhakorerwa. Voilà ibintu tuzagenda turebaho ku bijyanye n'ibintu byo mu Rwanda. Aha rero nkaba mvuga nti gira gakondo, gira ubutaka. Ubutaka bw'abasogokuru n'abasogokuruza bacu nta muntu usorera ubutaka iyo uri kavukire. Ibyo bintu byarabujijwe. Kandi niyo mpamvu rero mubona abaje hariya nk'abakozi ba gashakabuhake baraza batwambura ubutaka kugira ngo bashimisha babahaye akazi, twebwe dusigare nta kintu tugira, tuba abacakara babo. Kayibanda rero ibyo bintu yarabyanze, nkabagira nti twamaganye agacinyizo, twamaganye igikoroni. Akaba ari umuhungu wanyu Birindiro. Kora subscribe, kora like, usharing ikiganiro.